Kuliah sebenarnya spiro te markidon ki bampat syai ba abade berkitu ki doubtful candidate ki doubtful mo kidon jing bakalah ne hatai kidon jing error ne kumtam ter te takadau mar nadu ba pendap application nadu ba pendap form pendap kidon pun ha ki jing error ne hatai te maybe kidon jing long doubtful ba maybe ka snem maybe ka marksheet maybe kano mo mla ra ban yu te kidon kam man lej verify habra ki document ki jong phi po lej po central recruitment board te ladau don rumal phi hakane kalis phab lej po central recruitment board lej sepen syai page nomor ngodon nang ta te sepen i document phi te la verify maki okay de la biang te pin sala ban kin sap clear ya phi pin sala ban yu exam kan sayo ban dulu amerikan te ngala persang ban wan te pun ha lai spa tam no te ngala yo ini way kerteng jong uniwe runbar ngan tangi we runbar ngala yo 2201090 te ini ide jong i ba Amrius Makri wanam so apa ni kerteng ne te dalam i wanam so Amrius Makri yo excellent jong ke AB kategori yo excellent yo as pasan phau te sakan mau banda lejmi ra ki dokumen ki jong phi ta pej hang ne ngala pani ka to ka desru turun lembar te second mo bandit mi apo central recruitment board hapo shipos ni nadu ba penmi yakane te yakane penmi lai tarik tengud ba kelas date kende adu khat lai tarik phya balaj mi ban verify la dak kemlaj mi kemud ba pinsa sya reject rengkat lang wat kini kiwe mo te second mo ban check phi jong la de check phya check walut ke roll number mderi bang o jong mi re phya check mla ra ban tip na kini ki lai spa tamngut manu bandon kertang te phya check verify we powe yaki roll number te tangune we ngala yo ben check ki weta ka janjar pha te tangla check lade hi phila ban tip ba une de roll number janga te check ba te la don te la biang te kibadon phya ban lejmi kat bala kat bakaloi lejmi no maradon gino jing duna phila ban penbet kham koloi wanam lej ha ka last date bade tang ka sing long tre mo la nyo si blei ba si sejan itu kim don re te si ta kataru hadu sing long tre kemut ba nadu shipho hadu san je na sawaji kum ta ta te salek ya ka badon kam te tangkat nei kuliah subun